Dia pinawai ka padin siya nagtiyanapin na Baniwa na nagtiyanapin na Coripaco na saka panza wapika tsena ka wa magtsutsa hwanis Deus yako panza nagtiyanapin lipeza to wa akali na kulihi yako ti panza numa kahiya nagtiyanapin na hima kapinu niya lihi yako ti kahikawa likitiyima kita hima noha numa noha hika kita hima noha ete come ka tsaka hima kalihi yako ti itai ti piji ka no lihi yako ti idana ka no lihi mensagem ikai ti chupa come ka yuke ta hima ka noha kapha machatsa kapha yuke nenika yamedal si yuke ta himaka yo taita ka jo no kai ti phak wa rina ku ri yakuti no kuchana pane katsa no marika kai ti ka no ri kha no kuchana pane Baniwa nai himaka pe no ne ri yakuti panza lipezo to wakazaita ka wa ma watata ka Deus inai lipezo to himaka ri khanir Deus yak ita pita ka da pita ka piti no chinda no wana pita ka piti no panza Deus watata pinya panza he kwa pelipeza to wakazita ka tsutsa pia kuna pia tsoy na pimete fa na kuriku pika da wali pi Espiritu Santo ni pia sana nyanu kuchara pa na pa deni je kareka ka sana mana pa na piko mina familia ni apitu saka pika da na kita kalihi ma wada kiti pika da na kita kalihi wa paketeli na kurim pia ko pia tsoy na kazunta tapinya Kristo pia na ko amen nukchana pa na manupa na ha ne wiki na rizugdari he kwa pi nyame pe risiu yenipe ete manupe tsakana ne wiki nai keni pe perri ete namaka kana ne nipe ol pe kwai khete ka tsaka pa han zakare makadali pe kuno chana pe nai manupe na yenipe tipe namaka ni pe na ni jinai metsa no chana pe ne ni tsakana hijapita kape uma kape keni pe ka wakapaganda na guria Deus yakuri kuno chana pe wakapa nalipia na ho pepeji Biblia ya wa pepeji keni pe kadapia na kaitip na pezipia na kaitika Deus e abençoar ni pegar na keni pepeji nete na meni peperza na pezipia na kaitika nyameka na Deus e abençoar que na nei que meni peperza no chana pe nai nei ni kazampi ri ya ko te Gênesis 3:15 Deus kai te dando piar shifrin api que ni peka rosoha ina rosoha Eva jona que te kajori mutu ali paita tiari ri joenipe ete riaka jo imutu ai i poaka ro tri api aditete Eva na que te piu mena que te na kainya gari pro pomta pe na wapa pia rimutu kajuana na que te na neni pe ri yago te kai te na pia Deus Gênesis Eden jikto no kichana pena kazukate wakapotsa shoha Eva rimutukada na gori joeni pe Caim joada da ria kena ri heli kaitenita rimutukada na kohe beotsa ka joada da ria kan kadari wali katsana keina na mutuka na gade pe na wada ria kena rita ri kaitenita inyukawa pe hiameta ka rohe pundenye no kichana pe kazukada na tsakatsuni wakapa kazuki khetesani wakapotsa rihe Deus iwana ka rihe Abraão hete sho halino Sara liwana kana nukchanape na rikai teleshu rimutuka roa hanijinai pe i panarhite liptana ri zakare na zakare na caldeu nai nete limutuka ro ria ka ro apada zakare ro Deus i hata pe lema ka ronesha nete Deus kai teleshu manupe watsa nukadaga pidake na yo kazukauts na hiwi shida zuri kaite manu pedali watsa nukichana pe metsa 99 hamuri kada na koreshiu gari Abraão nete nyametsa keni pekani pedali ni metsi yameto keni pekani nem dali ni pe Ismael ro dali soha Agar metsi yameka soha lino Sara 99 hamuri kada na koreshiu ka kaite sana ka Deus e kaite leshiu no kadaga watsa ani padali na pidake na likai pinakito sa no abençoar que na nei que mano padali hete riada na ko anjo na yuka karika wakapani ha Gênesis capítulo 17 hete likai na kai na no kada no na anjo na likai a power ria likotsa hete que ni pequeno watsa pia mekada na kuna kazukada na kushoma ni sho harinyo sho Sara ruka imana kaite nyameketsa rutaita rudzena ke na rihe ke ni peka rushoha Sara nukichana pa metsa
sem hamuri cada na coisa que Abraão nem te que ni pega só ali no Sara nem te no que na pe nem wakapa kwame ka Deus lidini ka kadzoa hari kai te kapizu rishu Abraão nem te lidei ka ni pe ri pitana Isaac ri Isaac mexeu pa ne jokaka rikaka watsa no kadaka watsa rika mexupa te Isaac na ko liko na hebreu né no que na pe nem wakapagada na ku lipedaria karikhteza ri Abraão Deus e kadar shurieni pa Isaac metsa no kichana pe nyametsa Deus mai promete que otsa wakapotsa Deus e wana karin Isaac Deus e o kaparin Isaac ri paka wakapania Gênesis capítulo 22 entre versículo 1 versículo 2 saka itai teu silei kapania ya na yaku dari ikapotsa wakapokomika Deus e wana karin Abraão lideka ruling lieni pe apada nalitsa likaiti Abraão panza likaiti piawa pada hitsa pada na yeptina kada moria ne sewatsa pimai te akawatsa no ruling pieni pe apada nalitsa tihi Isaac no kichana pe nai nete no apite non he kuawa da Deus itatarine hihi rizekataka rukazudali quando Deus está Abraão likadaka zurishi ulihi lieni pe apa dan ali Isaac lihi pe zuminda lieni pe ka lieni pe da pe dalia kada na kuitsa lihi lina kitindali ope likaiti piaka lia bensori ka liwe kaka zuri Abraão kadzoha i wishi dazu mukjana pe nai katsa wataita wana ka wakapotsa kwame ka Deus e wapiaga ni liwa ka ri paka nukjana penai wataita wakapaka kwa ka wataita liwan he ka liu ri ikazgatakete wali utsa nukjana penai wama wadeni ka likaza zuri he Abraão nukjana pe yametsa pan he kwa ikete yametsa wataita no pinta non he ritatagada no yamri paka karia pizali he Abraão yamri tataka mitarima Deus kwa ikete kwa wadaka mitari tataka nukjana pe metsa wakapotsa Isaías capítulo 41 versículo 8 likaiti rika Abraão Deus ikitinda kani kako kapuani li hikapori na he kwa pikwam kazukata nukjana ri makada na kulia ko na etelikinyo liu marizekatakani kadzoha likaiti kapsa ima wakapotsa nukjana pe nai ri pakan ri adana kutsa nyamri tataka rima kwa ikete kwa wada nukjana pe rikuda he kwa pike he marinya ni panza manu pe na ne wiki nyametsa kwa da kana ri Deus yako nyametsa nama ne magari Deus yako nukjana pe ne wiki panza nyame na ri kali he iwa pinta kete mitha ne makaru ri Deus yako ne te nazika takaroni kadzoha likaiti kapsa likaiti ha 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 Paulo idana pia metsali ka kudali kajudali siuka espírito karori taita liane lina kurin Deus e espírito likaiti ikadari wahiu ima liawada makadawalikane kajun liane kwa mishupa ka Deus yako ima ikamis espírito taiti kada pane kwa mishupa ka manupe non he sapai te pena hi makaproza hi yako ta nakaita makadawali seje matsakoda ke nyametsa Deus ne te dali ke liako nakashati te super na mai te chup non he sapai manupe nei ka otsakai ti ka metsakoda nakaiti ka na nei nukjana pe makoda kana kai kana hi Deus e espírito na riu na hera nei kinai nukjana pe hi pakete ri yako ti Deus yako apa ni namakadawali ta kan nyametsa koda kana riu nukjana pe metsa nyametsa hwa yan he ka penyi hwa ka zita ka puwarutsa wa ma wadeni ka kadzulika dzuri wa heje Abraão ima rimakada na ku Deus yako Deus itatagada na kuline risiuta lideni ka risiuta hi pakan nukjana pe nai lideni ka zo ima koda likapoes kuli giute ikatsali tatari karini katsali mari karine
nem eles usam línica. Mas cada hora que a gente pakati na liu na recuapa já que recuapa já que quer dizer não cai teu na cada hora na me capa ni tatsani nem carica tem pakati nem cá Deus Iagoica nem cá Jesus Cristo ica não que tinha nada mano dali na nem ica nyamet sakoda na lima koda nyamet sa na taita na kita na hen liu ri na ne kiwaka met sakana ka Espírito Santo no tinapa ihanta kana kapani wakapagada na kwa Atos capítulo 5 versículo 9 que nete Pedro na pizanaha apada wa Jesus ikazakatakare yako na liu likai tikazo wali utsa hwe paka Deus yako acha na yako yuza no tinapa foi makada na kuli Deus yako wali tsuwa maka hwe paka kadzuri paka pia nyali Abraham nyameli tatete kalima kwa meshu pa kwa wada pitatano nyali no nyipe padana litsaka mtele yemetsa metsa hi paka liuma ligenye kadzoha lizeka takapizuli he litatakapizuli nyali he waminali ukchana pe metsa wakapotsa wakapakazo linako he ato Gênesis capítulo 22 wakapotsa Deus tatali panza Abraão pia walikai pia wa hizapadana kumoria pide outra pia ni penesho outra pia no rio eu tira pe gente riqueza sa liawa Moisés ele Abraão ele dele ni petsaka Isaac nawa na de pana na rio pe na ka wali judali ni po na kaita na ka zitaga po lia ka pidali he li marinha ni Berseba até Moriahe katapidita 90 km ou madalida hekwapi kwa liakawa ti payusa nete rijikuda li madalida hekwapi liakawa no tchanape wakapagada na kwa Gênesis 22:4 versículo 5 madalida chupen hekwapi no lipijga na chupen na wapaka jone likaiti likapagada nente hizapada likaiti amitsa iwapa no likaiti manoa katoa ta wali apizino enipe wa watsa wa machada li Deus hete wa diatse na kautsolia no kuchanape kwa wada panza lihe Abraão likaite wa to hente wa dia watsolia ima likadapi ya likale wa peda linya kuhe ko hanis Deus likadali kale wa hamrinya wakapagada na kunia Hebreus capítulo 11 likaite kazo ima liawada que saco gali Deus litaita rejeita kamale mekari yutsa hileni litaita likada Deus está tendo nyama chatsa panza no deni no watsa no nyone nossa no denga dole tataka pizima Abraão tatapi kadapi kale wali taita kazo lidieta kazana kali shuri lini taita rejeita kali udan fi maria mekali kadzukata no chanape nyameli fiuka nyameli fietaka kawa no chanape nai wakapagada na kuliuka kawa hizapada nako lijojumeka tsuma kaisnaka kawa hete fihi lienipe Isaac nyametsa likwema garin hanis na kakada na kuaha lijikuda rin hizapada no tchanape hente likaite rin versículo lekada no rin capítulo Gênesis 22 wakapota rejeita garin rapada hizapada na karuda machada rin Deus hente lipeza toa rin Isaac litatarimani hone likaite panze waka wa machada li Deus hente nende na wahio watunyaiwa hente kale icheja likaite leve maitaope nete likaite lisri Abraão Deus ikadha watsa wakeita kana likaite Deus wasikadha wariuni metsa no kuchana perigo kada no kuinawana ha nese wakapotsa lidenhi kalenhi zapada nete sume ketsa liuka kawahi lidenhi kajoine kanaka lidenhi ka nete wakapotsa no kuchana no wapinta non he Abraão hipakarin lienipe lipedzunda nente likadaka lishwawa altari kana mjnahne nernaune ipadadanaku nente lipajaka nente likadaka kawarin lienipe lishurin kanis nukchanape we maheko apijkupanza na hayin pete apape manupedali na we pepe nyamekawa na manhe pagatani jia nyamekawa itskwada na liurin hanis unado atsaka kanake wakazitaka kalina korin Isaac ima Isaac no tchenape wakapa hanis den yamitsali linwa kali abzinha mitsali pagali abzinha mitsali koemaka kali abzinha mitse lideni kadzoha hanis kaiti kapitsa no tchenape nai wakapagada na ko fihe Abraão rejeita cada na kuina fihe Maria denonse
Rinhoca ruina rin Isaac, rinhipe. Ente anjo que mata kakazako, Abraão. Nyamet sa kuapitay ta pidihin ka desuri pienipe. Ima panza noane pie pa ka noa kulipe. No que chana penai kapiatsa Deus iwa ka pa ka ri Abraão, wapeza. Metsa nyamet sa liwaza kini ka he história ara. Ima ri nakuretsa no que chana pe likaite dia likapuku ari Abraão, ente likapakapada cabrito. Ijuka watsuma tsari dalipa. Ente ria kahipa ri hichis, ente ri maita kani ria poal kuri Isaac. No que chana penai kuaka Deus yuma pia likazikata karisiu ri Abraão. Kua pia kali uma lihata kali kapa ri uma likaite kwa ri panza ka. Apa ori he kua pia do juma pesa to Deus yuma hata kali kapa Abraão. Kua me kazu pia li pis kali lieni pe. Kuwa mekarupi alikadaka rinhilini lipedzunda pada nalitsa mari mekarun waikete mari mekarun pikete sakapiano kuchinda metsa nukuchina pinya metsa lizena kakadzonha Isaac zena kapidzo imari Isaac nukuchina pe wakapotsa Abraão wakapotsa lizometekani wakapotsa mari mekaria pua miskuina hika ichije entre rin Abraão entre rin Isaac ligia kanirisi ente katima kan metsakia peri Jesus Cristo li no cada no recopa no tchenape a cada no kuliko aha calvário liko aha hizapada na kuyepita na cada saka Getsemane nete li tokada na ku Deus ine likaiti ones piu makata pieneta kanuza ri mach dali pieneta nuza ne metsapi gen hikaza piu makapizia metsaka zoka no makapizia kada na kuliaka no tchenape toka pakada no kuliaka calvário liko ne rapiteita kada no kunna soraro ne nete nai takada na ku nezu takada na ku riwida na ku riwida pouco que manada ali no tchenape nyametsa Deus izomatakani nyametsa Deus nyametsa ko akinyo machata nyametsa ko akinyo hitamitani ko rutsa yuzani yamekar malima ni metseli kadaka ni nete malima kada na ku Jesus no tchenape wakapa otsa likaiti ni evangelho liko São Mateus wakapa otsa kadawa kakari hekwapi kadawa kakapima ri hekwapi kwa wada kadawa ka hekwapi nukchenapi maliu meka Deus izi kadzoha kama chikananda lizu pikete no ikete sakanoa ikichinda linho kadaka waikete João 3:16 likaiti ima Deus ipedzohani patsa na hekwapi jenteli pije kalieni pa padana lizu maliu meka rani ente piuma na ikadaga pikariwa na kita wat sai kop ma wazaka dali no kuchenape na Jesus mariu meikani wa poaliko kadzu mariu mekapezu piarihe cordeiro rihe cabrito ria poaliko Isaac ente ria wali pia Abraão yane kwame ka Deus rapedali lipezuka rihata wakapalina kitari história no kuchenape kwame ka Deus ikadaka wali limachaka kadzuka runia kama chikananda lizumari umeka runi wa po mizukuli taita ka ruli zometa ka wa pecado ni yuza nukichida yamatsa no he kapapansa piuketa ka pian he kwame Jesus ipezuka pia kwame hani pa Deus ipezuka pia yamatsa no he piuketa ka pian he ka kwadzuka Pisa ka waikete wa minari Jesus Cristo. Litaita ka rulika dawa he ko ap mawazaka dali. Litaita ka rulika dawa hi wa paketi. Nukjenape hika ha mari mekada Jesus Cristo. Lipeza toa na dega ni Calvário likule. Nem pega rin rapaita ka machikanyente dali epta na kaita Barrabás. Rente ria korut sakari lideri Jesus. Barrabás e korut sanikani. No que tinha briga a corrupção que liwa com o Jesus, pi corrupção nikani no corrupção nite. Katsam tamari o mekaru dakan. Katsam tamari o mekaru daga pia. Mas Jesus Cristo Maria mekani waikete wa kwami pa denjo wa he kwa piskupeje. Ele taita ka rolizo mataka. No que tinda no que tidwa. Kana kai pima pikwada ta garienzo mekari. Kana kai pimenta ka pikare lisiwa minali Jesus Cristo. Ima upi que na liguinha piu merega kana kai da liguinha pikete. Upi na riameta pecado
Upinya realmente recuape, upinya linho likauinha, filma rico wa machikana ikwada. Ente upi maliu menyi wa porra musico. Panza wa taite wa kadaka po wa kare orina com Jesus Cristo. Wa rico recuape mawazaka dali. Nyamet sa pitaita pikadaga kawa. Nyamet sa pitaita pinyo na taga ko piano kichinga. Nyamet sa noa recuado ka come ka paripikare. Kamet sa Deus ya repikare. Pauli papapisa pita. Pauli pekakahi pia lima rimpi pachikana. Pauli pehani papainyo na pikare. Pauli penye metsa papia na ikahika pia pipeza ro. Numano kai kika peseu panza di pinya peseu nito iwa pakete. Ninto iwa pakete peseu Jesus Cristo ye pikana nako. Ikametsa pitaite pio keita kania korutsa nako. Rijana nako ri Jesus Cristo mari mekapo piketeni. Ritaita ka rori tewa ka pia. Ritaita ka rori zopaita ka pia ri zapim ke mach dali. Pikada pikare Jesus Cristo. Deus te abençoe ni patsan chena pe panza, et panza ka magazam tsutsa hanis Deus yako. Panza otata Deus ini. Panza Deus patata pinye. Pe magazam nya pia tsutsa. Wana kita nakukwame kapinyo kamali me pia waikete. Wa por mesmo. Kadzwa ha. Wakapakapizu kwampia ka mali me kahi. Cabrito, lia pome jogrinho, Isaac. Então a capa cada no come pinhata cabrão e capa. O homem que já pica da pia garim piene pepi pedzunda pinhatanda. Mario me carni wa pome jog. Panza pica da sa kawane ka. Pica da wa mo hoi papia. Pica da wa mo kadawa kali upinako. Pica da sa kawama kadzuko ha likadzu Isaac. Hoi pa kapia. Wa ma wa taunya pari na go hiya ka. Pica da wa mo potsu metara. Kiasa na inyo chenape, patinya siya minsan no kali kapan hemat no. Pauli pune panai makapan no. Viajar kada naku. Na panali ku pai taga dansa no. Kiasa na ini, yo panakazu dari. Pika dawa hiyo paketeli na ku hi pika na pia wa mna Jesus Cristo. Tinya upi machata hanaza na wa machana. Kazon tatapine Cristo e pika na nago. Amen.